Sí, Señor. Nos adoramos, Señor. Nos damos alabanza y adoración a noche, Tata. Aleluya. Bébé, adorez les à soya. Aleluya, aleluya. Adora, Señor, a noche. Adorez mon Dieu à soya. Adora su nombre, aleluya. Adorez non li. Vos está maravilloso, Señor. Merveilleux Seigneur. No sabemos para adorarnos, Señor. No sabemos para alabarnos, Señor. Vini pour nous adorer au Seigneur. Nabo nombre de gloria. Un nom tout de gloire. Nabo nombre de Un gloria. nom tout de gloire. Recibí alabanza. Recevoir louange. Oh, transformé alabanza de adoración, Señor. Transformer louange en adoration. Esta noche me que adoramos. À soya, mon blé adoré. Nos te adoramos, Nous Señor. adorer au Seigneur. Alabanza, Jesús. Gracias, Señor. Merci Dios Seigneur. bendiga a mi hermana. Bon Dieu bénit pour Maxime. Dios bendiga a mi hermano, mi amas. Bon Dieu bénit pour Maxime une fois encore. Bom venir de casa, Señor. Bienvenue dans la casa Seigneur. Nos sabemos palabra de Romanos capítulo 14. Romains chapitre 14. Gloria al Señor. Voy a predicar en esta noche en papiamento, Romains chapitre pues el que no entiende papiamento, alza su mano y un mujer le va a poner alguien que le traduzca al lado. Amén. Alléluia. ¿Hay alguien que no entiende papiamento? Il y a un monde qui va comprendre tout. No tenga vergüenza. Ou pas besoin qu'il monte. Alabanza a Jesús. Romanos 14, 12. Romains chapitre 14, verset 12. Este tempo bastante reis. Et vraiment très en haut. Un simán de clamor. Il y a une semaine de rel. Y normal mitad cuida e vos. Amén. Et normalement, moi, prendre soin, voir moi. Pero ese simán que me dice la mía alaba, mi Dios me gusta. Mais semaine ça, moi, je dis qu'il me loue bon Dieu. Non, Jean qui m'ont remis ça. Gloria a Jesús. Siempre me estaba da envidia palabra está correcto. Siempre me estaba da admirando se van a leer con esa van a anunciar. Aleluya. Moi, j'ai toujours admiré ces Anouchka avec ses. Nanda la na voz alto. J'ai toujours loué dans voix haut. Enter simán. Haute voix toute semaine. Y nas tem no tabira reis. Et Aleluya. puis, voix au gauche, pas chamaoué. Me gusta alabar a Dios. Mon remède loué bon Dieu. Pero el tem baila gaba da una frustración. So porque alabar pero bon voz. Mais les qui voient aller quitter ou comme oublier parce que vous voulez louer, mais pas voix. Romanos 14, 12. Romains 14, verset 12. Y a mí no gusta alabar me era bautista. Aleluya. Et mon parent me loué bon Dieu dans le baptiste. Me está pentecostal de cabeza te pilla. Moi, c'est Pentecôte depuis dans la tête qui vient dans pied. Gloria a Dios. Romanos 14, 12. Romains 14, verset 12. Y nos lee esa palabra de Dios de nombre de Tata, de Hijo y su Santo Espíritu. Et voilà notre papa qui est Saint-Esprit. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. C'est comme ça, chaque monde vient pour rendre bon Dieu compte, peut-être pas yo. Nos vamos a hacer por pedir Dios su guianza hoy noche. Amen. La ganon será nosso mirumana, será bo femejeu, e a sabe mana hoje noite. Deus está bota grande, bota precioso, bota maravilhoso, Senhor. Padre celestial, Deus de la glória, Deus de misericórdia, Padre santo. Nós está exalta o nome, mi rei. Oh Deus mío, nós está humilha burilante hoje noite, Padre celestial. Um bergamar, Padre santo. Oh Deus está confiando na palavra, Padre santo, no qual vou abisar, Deus mío, assina está, mi rei. Caminhando dos of mais o nome, Padre, e não botar presente. Senhor, ao noite Padre celestial, botar aqui presente. Tata, mira a palavra, Deus mío. Mira o servo que vale a glória. Me tente que de humana, Padre santo. É um instrumento de bom Padre celestial. Use de maneira boque, Padre celestial, Deus mío. A boca você cada coração de lugar aqui, Tata. Boca você tensiona, Padre santo, Deus mío. Padre da glória. Mas nossa drenta, Padre santo. Nós que está diferente ao noite, Padre. A palavra está ali, Deus mío. Com autoridade, Deus mío. Deus da glória. Conseja, consola, amém. Ao noite, Padre santo. Oh, Deus da glória. Bautista ao noite, Padre. Quebra a cadena, mi rei. Livra cada mente e coração, Padre. Baixa o rei, amor, Deus mío. Abre o cielo, Padre celestial. Oh, Deus da glória. Manda por glória, Padre. Manda júbilo ao noite, Padre santo. Manda candela no lugar aqui, Jeová. De que nome de Jesus Nazaré, Padre Santo. Puta de bater outro nome, Deus mío. Nós te agradecemos, mi rei. Sua danke, mi Deus. Amém e amém. Mi hermana Posita, aleluya. Vamos ficar ensemble. Pero siga alabando al Señor. Continue louer bon Dieu. Personal que para prometer mi terminan Et pour ça, comme première fois, moi, de desear un feliz año 2017, moi, je voulais dire une bonne année 2017. de desear que Dios su voluntad por cumplir en vida. Et moi, je souhaite que pour volonté bon Dieu capable accomplir dans la vie. Gloria al Señor. El lema de año que te responsabilidad 2017. Et thème année ça, c'est responsabilité 2017. ¿Y qué pasa? Dice
cortica sina. Nous voulons passer comme ça très court. Nós vamos merecer por pagar a luz de altar solamente. E assim o vídeo acaba pegando back. Amém. De lema responsabilidade 2017. E assim o vídeo acaba pegando back. Amém. De lema responsabilidade 2017. Glória a Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Responsabilidade 2017. Responsabilité 2017. Glória a Jesus. Vamos pegar luz também. Glória a Jesus. Amém, irmã. Esse é o lema Ça c'est l'hymne que nós vamos enfatizar aqui. qui nous mettait accent sur lui pour année ça. Não que nós não estamos responsáveis em outro ano, C'est pas parce que l'autre année passé nous pas responsable, mas todo ano Deus do nosso lema mais chaque année bon Dieu toujours bon un lemme que enfatizar ano aí. qui enfatise sur année ça. Então essa responsabilidade 2017, Il dit responsabilité 2017. qualidade que não admite excusas. Une qualité qui pas admettre excuse. Qualidade que não te permite excuse. Une qualité qui pas admettre excuse. E vou mirar na parte Rex On va voir dans partie droite là, fingerprint, ja? en pointe, Nós fingerprint en pointe, Rex. main droite. Amém. Huella. Nós todos sabemos que nós cada tem fingerprint único. Nous tous connaissons nous gagnons seul droite capable de faire en pointe avec. Não tem dois gente que é mes fingerprint. Pas gain deux monde qui gagne des en pointe ça. Nem mais que botar o roche, Même si vous êtes marassa, but não tem fingerprint. ou pas capable de gagner des en pointe ça même genre. Em Romanos 4:12 está avisa, Dans Romains 14 verset 12 il dit, de maneira que cada de nosotros dará a Dios cuenta de si. c'est comme ça chaque monde qui pour rendre bon Dieu compte peut-être pas yo. O fingerprint ilustra Et bien point ça en point ça illustré, que nós cada personalmente nous chaque personnellement tem uma responsabilidade gagnons diante de Deus. responsabilité devant bon Dieu. Juende não pode dar de parte Personne ne peut aider ou na partie ça. a botar responsável Ou même ou responsable diante de Deus. devant bon Dieu. E assim tem diferentes sortes de responsabilidade na vida aqui. Et c'est comme ça dans la vie, ça a différentes séries de responsabilités. Então, de maneira que cada de nosotros dará a Deus cuenta de si. Il dit c'est comme ça, chaque monde vient pour rendre compte devant bon Dieu pour peut-être parler. É lo qual que ser humano não gosta, Et ça que l'homme paraît, mais está de uma cuenta e razão. c'est rendre compte. Bota mira na trabalho também. Pour capable ça dans le travail tout. Ora tem erro, Les qui gagnent une erreur, algo vai robes. il y a un bagage qui pas passé bien. E bota chamar pessoa para perguntar daqui que passa. Pour les gens demander bon qui ça passé. E maioria anda com uma posição Majorité fois yo prend une place. que também reclamar. Yo réclamer moi. Amém. Dificuldade, tem dificuldade para dar conta e razão. Il y a des gens qui ont difficulté pour le rendre compte dans l'autre. Nós temos responsabilidade não. Nous avons responsabilité nous yo. De qual nós está responsável pe. Ça que nous responsables pour yo. E nós damos conta e razão para cada de nós actos não. Nous besoin rendre compte pour chaque sac nous yo. Tem a costa vai bom, Il y a des fois bagage pas aller bien. tem a costa vai robes. Il y a des fois bagage aller l'enfer. Ora vai robes, nós temos para nós actos não. Mais là qu'il pas aller bien nous besoin camper pour sac nous yo tout. E nós temos responsabilizar não. Nous devons responsabilité yo tout. Se nós dar passo robes, Si nous faisons un mauvais pas, e costa não vai robes. il va pas aller bien, E tem consequência não. il y a des conséquences yo. Nós temos que enfrentar. Nous besoin faire face. É consequência na aqui Conséquences ça yo de nossa vida, de la vie nous. de nosso hogar, Dans foyer nous. delante de Deus. Devant bon Dieu.
a decisão não que nós tomamos Parce que c'est des décisions que nous-mêmes nous e prenons, que nós é responsável por. qui nous responsables pour eux. Desde o princípio, o ser humano Depuis le commencement, l'homme tem dificuldade com responsabilidade. a une difficulté avec responsabilité. Deus atrai o ser humano. Bon Dieu créé l'homme. Deus atrai Adão com Eva. Bon Dieu créé Adam, Ève, E ela encargana et puis il en chargé cette tarefa. une série de devoirs. Ela dona Les bails, responsabilidade responsabilité, para a palavra Senhor. pour être capable de le Seigneur. E o ser humano precisa de uma conta e razão. Eh bien, l'homme doit se rendre compte Vai responsabilidade na pour aqui. responsabilité ça. Cada dia de novo Deus estava a tomar conta e razão cercana. Chaque jour de nouveau, bon Dieu qu'on rend compte devant eux. E dia Et puis un jour, é ser humano que Deus atrai perfeitamente. et l'homme qui bon Dieu travaille parfaitement, Tem ambiente perfeito. dans une ambiance parfaite, Ser humano que Deus ha dado tudo o qual que tem mistério. il y a l'homme qui bon Dieu bail tout ça a été besoin. Adão com Eva não tem necessidade de nada. Adam a Ève pas de besoin de rien. Tudo coisa foram criadas perfeito para nós. Toute bagaille était bien faite pour eux. Pero na falha com Deus. Mais ils ont failli contre bon Dieu. Na falha com a Ils responsabilidade. ont failli avec responsabilité. Na falha que mandato que Deus dá nós. Ils ont failli avec commandement qui bon Dieu bail. Na falha que tarefa que Deus dá nós. Ils ont failli à devoir qui bon Dieu bail. Então Deus apresentar. Et bien là que bon Dieu présenté, Na corre vai esconder para a responsabilidade. ils ont couru à le cacher pour responsabilité. Na não havia mesmo caminho que Deus sempre estava a encontrar com nós. Ils n'ont pas vu le même côté à tout un côté bon Dieu toujours rencontré avec eux. Adam de Deus prometendo bobos mas tem medo e mas vai esconder. Adam dit bon Dieu, moi de voir mon père, moi courir à le cacher. E assim o mundo estava C'est em comme dia. ça le mon Dieu, je ne dis. O pino não gosta carga na responsabilidade. En plus mon parent me charger responsabilité. Nós primeiro quando tá assim, Donc après comme papa qui tá carga responsabilidade e juna quando puter ver mundo. pas charger responsabilité de petit que mettre dans le monde ça. Nós precisamos assim já tem mama nós tá mira. Donc après on dit même comme des fois plusieurs maman Quando tá carga responsabilidade na juna. qui pas charger responsabilité petit yo. Isso não falta na outro não. Et puis yo mette fardeau sur l'autre monde. Não falta na governo. Mette fardeau sur le gouvernement. Pertencendo custo com abo só tá responsável pe. Mais une série de bagailles qui est même cher qui est responsable pour lui. E Deus sabe sa Adam. Et puis bon Dieu dit Adam. Unda botar. Adam côté où est? Adam responsabilizado mes. Adam responsabilité tête. Adam de como vai esconder. Adam comment faire à le cacher? Adam com Eva vai esconder. Adam Ève à le cacher. Avisado não come de Il fruta. dit ou pas manger fruit. Vai comer torre de fruta. Malgré ça, on mange donne Para ça. o Et consequência. qu'on y est là, on courir pour conséquence ça. Enfrentar a consequência. Faire face à conséquence. Il É tá duro. te dit, Pero bueno, por que saque desviado. on va capable quitter ça de vieux. Vai falha. Ou faillir, Carga por responsabilidade. charger responsabilité ou Para enfrentar falho. pour faire face avec E erreur. por responsabilidade. Et responsabilité ou Para lança trove. pour capable lever Vale encore. por lá, Senhor. Amém, humana. E assim nós temos responsabilidade tão devida aqui. C'est comme ça dans la vie, ça nous vient responsabilité nous yo. De Romanos escola de 2. Dans Romains 14 verset 12, É também dia. il dit un jour, Nós cada nous chaque temos uma conta e razão chacun de nous pour bailler rendre compte na Deus. dans bon Dieu. Alabança na Senhor. Nós temos dois tronos. Et puis il y a deux trônes Caminho ser humano, nós temos uma conta e razão. côté que l'homme qui pour rendre compte. Alguns lo vêm delante trono Il y a quelqu'un qui vient devant un fauteuil ou bien un trône. e outro vêm delante de outro trono. Et puis l'autre est capable de devant un autre trône. A Bíblia diz a nós La Bible dit nous, que o trono é tribunal de Cristo. et trône qui c'est le tribunal Jésus-Christ. Hein? Nós temos trono que nós chamamos trono branco. Et puis il y a l'autre trône qui est le trône blanc. É grande trono branco. Grand trône blanc. Tu rende lo tenho de uma conta e razão na Deus dia. Tout le monde qui pour rendre compte devant bon Dieu un jour. Portanto, agora que bom que carga por responsabilidade delante de Deus. Peut-être qu'on n'y a pas les charges de responsabilité ou devant bon Dieu. E você vive a maneira boque. Et puis on va vivre Jean voulait. Pero dia lo botou uma conta e razão delante do Mais Senhor. un jour, on se rendre compte devant le Seigneur. Ano delante de quatro tronos lo botou uma conta. Et puis devant qui trône, on peut le rendre compte. É trono e tribunal de Cristo. Et trône, tribunal Christ là, Então, trono caminha para salvar. c'est un trône côté que ça qui sauvé. É para salvar. Ça qui sauvé. Lo botou uma conta na Deus. Pour le rendre compte devant bon Dieu. Pelo qual não conhece aqui riba Pour ça, terra. on fait sous terre ça. Se você dans Coríntios 2, Si nous, dans Corinthiens 2, capítulo 5, chapitre 5, versículo 10. verset 10. É a palavra de Deus está para nós, é trono aqui. Parole bon Dieu, parlez-nous des trônes ça. Pablo dirigindo sua mestre cristiana. Et Paul a dirigé tête dans chrétien yo. E está pensando, Et il dit yo,
Porque es necesario. Parce qu'il est nécessaire. De 2 Corintios Dans 2 Corinthiens, 5:10. chapitre 5, verset 10. Porque es necesario Parce qu'il est nécessaire. que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Parce que nous tous, pour nous comparaître devant Christ là, pour lui juger nous. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Laisse chaque monde va recevoir ça qui pour lui, d'après bien ou sinon d'après mal, il te fait entendre dans cosa. Nosotros que culpa la iglesia del Señor. Nous connaissons quoi, c'est l'église Seigneur. Efesios capítulo 1 tabisa. Ephésiens chapitre 1 dit. La iglesia te culpa de Cristo. L'église qui c'est corps Jésus-Christ. E a Bíblia tabisa nossa aqui na. Et puis la Bible dit nous là. Que dia nós cada un jour chacun de nous. Nós temos uma consideração na Jesus. Pour rendre compte dans Jésus-Christ. Parce que Dios está salve ser humano. Parce que bon Dieu établit l'homme. E depois Deus está reunindo em lugar. Et puis après il réunit d'un côté. Ante lugar é chama igreja. Et puis côté ça l'église. Côté culpa de Cristo. Qui c'est corps Jésus-Christ. Jesus está move para meio de culpa. Jésus-Christ mouvementé par moyen de corps. Efésios 1 também está com ete cabeça. Ephésiens 1 dit c'est tête là. E nós te culpa. Et puis nous-mêmes nous c'est corps. Ela dá poder e autoridade na igreja. Il va pouvoir et autorité dans l'église. A igreja tem poder para atar e desatar. L'église a un pouvoir pour le marrer ou bien laguer. Amém, romana. Den cristianismo. Dans le christianisme. Den evangelho. Dans l'évangile. Não tem lugar para janeiro solitário. Amém. Deus está trabalhando. Bon Dieu fait com sua igreja. Avec l'église. Tiene também essa quando serve Deus na casa. Il y a des gens qui doivent servir bon Dieu la caillou. Non, si vous acceptez Cristo Jesus. Non, si vous acceptez Jésus. Si vous êtes salvé. Si vous sauvez. Talanta de bom desejo de buscar Deus. Jésus pour chercher bon Dieu à lever dans vous-même. Si vous recevez Espírito Santo. Si vous recevez cet esprit là. Talanta desejo de bom. À lever un désir dans vous-même. De reunir. Pour réunir. De querer alabar Senhor. Pour louer mon Dieu. De querer conhecer mais. Vous voulez connaître plus. Nós somos outra gusta bem igreja. Personne n'a eu dans nous-mêmes pas de mais l'église. Alabança do Senhor. Pero el dia que nós estamos a Jesus. Mais je nous accepter Jésus. Nós sabemos que dia tem serviço. Nous disons qui joue qui service. Aí não amanhã não tem. Non, demain pas gagner. E depois nós parem amanhã. Et puis après. Après quelques années nous venons seulement dimanche. Amém, irmão. Parce que Deus tem viva de nós. Parce que bon Dieu vient habiter dans nous-mêmes. É despertar desejo. De réveiller désir. De buscar. Pour chercher. De que estar reunido. Pour réunir. De que receber. Vous voulez recevoir. Quando palavra Senhor. Para louer le Seigneur. Então, dia nós cada uma consideração aí arriba. De ça, un jour nous chaque pour rendre compte en l'air. De lo qual nós assim aqui bom. De ça que nous fait sous ça. Antoinang não tem gente te para junto cubo. Et puis laisse ça par une personne qui camper ensemble avec vous. Ta abo e lo qual cuba hasi. C'est vous même avec ça tout ça que vous avez fait. Si vous y tribunal de Cristo. Si vous arrivez dans le tribunal Christ là. Parce que si vous non y tribunal de Cristo. Parce que si vous pas arrivez dans le tribunal Christ là. Vous devez considération de grand trône blanc. Vous allez rendre compte dans grand trône blanc. Que ton trône de juicio. C'est trône jugement. Estão salvados também diante do tribunal de Cristo. Ça qui sauvé pour aller dans le tribunal Christ là. A pessoa vai perder também diante do trono branco. Et puis ça qui perdu pour aller devant trône blanc. Pero tudo é tudo uma consideração. Mais tout le monde besoin rendre compte. Deus está salvando nós cada um. Bon Dieu sauve nous chaque com propósito. Avec un but. Deus tem uma tarefa. Bon Dieu qui a un devoir. Para nós cada um. Pour nous chaque. Pero pastor, Deus não avisa nada. Mais pasteur, bon Dieu pas dit rien. Pastor, não está buscando Deus para avisar. C'est parce que vous cherchez bon Dieu pour le dire. Fora você lê essa palavra, está papiando cuba. Depuis le moment que vous commencez à lire parole là, c'est lui qui parle. É o qual que Deus está avisando em sua palavra. Ça que bon Dieu a dit dans parole là. Não me sabe angle para volver a ler para alabança. Uns anges pour venir relire encore pour. Para palavra Senhor. É o qual que avisava na sua palavra. Tout ça que ele dit là dans parole là. Não tem que obedecer. Vous devez obéir. E não tem caminho da passar ali. Il pas de chemin pour sortir. Deus não confrontava. Bon Dieu a fait face avec vous. Deus não avisava. Bon Dieu a dit lui. Seja no tribunal de Cristo. Soit dans le tribunal Christ là. Of de trono branco. Ou bien devant trône blanc. Miuma salvado. Petit moi me sauver. Mas botava dentro da igreja. Moi mettez dans l'église là. Mas tu não vê palavra. Moi parle parole là. Me tá tendo pabo. Moi t'es là pour. Que cobasse para mim. Qui ça fait pour moi? Alabança do Senhor. Que cobasse de minha culpa. Et qui ça encore fait encore? Que cobasse de minha igreja. Qui ça fait dans l'église moi? Para palavra Senhor. Alléluia.
Talvez é Juan 5 também está nós. Nous ça Jean 15 li dit nous. O assunto não é uma fruta. Et ça yo qui pas bay donne. Se o que está a Cristo Jesus está salvar, está claro. Si on monde croit que accepter Jésus, li sauver puis c'est assez. Ora vamos a Cristo Jesus no meu coração. Le accepter Jésus dans cœur. Esse é solamente começo. Ça seulement c'est le commencement. De caminhar com Deus. Et puis vous marcher avec bon Dieu. Deus vai primeiramente limpar meu coração. Bon Dieu premièrement nettoyer cœur. Deus vai sanar boa herida. Il va guérir ma ligne. Deus vai transformar a vida. Il va transformer la vie. Deus te cambia você. Il va changer la vie. Alabança ao Senhor. Pero depois Deus quer usar para ganhar outro. Mais après il veut utiliser pour gagner l'autre. É o qual que Deus do nabo. Ça que bon Dieu pas ou hein? Deus que vai multiplicar a promessa. Bon Dieu veut pour multiplier nous-mêmes. Não tem vontade de Deus. C'est pas volonté bon Dieu. Para te palo verde solamente. Pour te gagner par le vêt seulement. É vontade de Deus. C'est volonté bon Dieu. É palo aqui de uma fruta. Bien boire ça au donner. Amém, irmã. E Jesus está bisa. Jésus dit. Que nós está plantado em G. Nous planter dans lit. E tudo isso não está em cada em Deus. Et bien tout ça qui rentre ou Tem bien Jesus. dans Jésus. Está bisa. Li dit. Nós mester de uma fruta. Nous doué by don. De uma fruta não tem opção. By don c'est pas une chance. Deus dia. Et un bon Dieu un jour. Não chama nós para cointeração. Il va régler nous pour nous rendre compte. Se nós tem Lucas 16. Si nous regardons dans Luc 16. Alabança a Jesus. Responsabilidade. Responsabilité. Lucas 16. Luc chapitre 16. Glória a Deus. Continuez louer bon Dieu. Versículo 1 com 2. Verset 1er, verset 2. Alabança na Senhor. Versículo 1 com 2. Verset 1er, verset 2. Lucas 16. Lucas 6. Luc 6. Amém. Não me ponha. É mayordomo infiel, aleluia, alabança a Jesus. Glória na Senhor, alaba a Deus. Louez le Seigneur. Oh, alabança na voz, Senhor. Abrir? Lucas 16. Glória a Deus. Amém. Amém. Lucas 16, versículo 1. Verset 1er. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Il dit verset 1er, Jésus dit disciples yo, voilà c'était un homme riche qui te gen yon gérant. Yo vin rapporter Jean gérant tap gaspiller tout l'argent li. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Li relè gérant li dit, qui ça m'tende y a dit sur comme ça, vin faire règlement travail avec parce que moi pas quitter bien mieux sous compte encore. Amén. Aquí é mayordomo. Il a gérant ça. Ele agora encargar com certa coisa. Et yo en chargé li avec une série de bagages. Ele agora confiar com certa tarefa. Il était confié avec une série de devoirs là. E aqui é dono de trabalho. Et puis là mettre travail ça. Tá chamando mayordomo aqui. Le gérant para dar conta e razão. Pour le rendre compte bali. Há dia cristiano tem dificuldade para dar conta e razão. Je ne dis à chrétien qui a difficulté pour rendre compte. Não te entregar a responsabilidade. Yo remettre responsabilité yo. Assina. Comme ça. Sem dar conta e razão. Sans rendre compte. Deus que nos dá conta e razão. Bon Dieu pour rendre compte. Se você não aqui, você não é arriba dia. Se vous pas bailler là, ou bailler en l'air un jour. Responsabilidade que Deus está puta tempo man. C'est responsabilité que bon Dieu mette dans main. Lo qual não está assim de obra. Ça que nous a fait dans lèvre là. Seja bom ou seja mal. Que soit bien ou bien mal. Nós vamos julgar. Nous pour nous juger. Hebreus 4:13. Hébreux 4 verset 13. Diga lá para o Senhor. Continuez louer le Seigneur. Está Deus encargando beaucoup de tarefa. C'est bon Dieu qui a chargé avec des voix ça. Para meio de qual que é bendecido. Côté que ele veut bénir. E para amor para Deus não está acessar aqui. Il amour pour bon Dieu nous fait ça. Pois não menosprecie. Eh bien pas mépriser. Não está renda do nada. C'est pas monde qui va ou. Está Deus está obrando para meio de sua obra. Bon travail. Deus está para meio de sua obra. Et bon Dieu a parlé par moyen de travail ali. Amém. Hebreus 4:13. Hébreux 4 verset 13. Então está, e não há coisa criada que não seja manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dans verset 13 là, il dit, rien pas capable cacher pour bon Dieu. Toute bagaille dans création bon Dieu a clair comme ça d'évangile. Sans rien pas couvrir.
nous-mêmes tout, nous gagnons pour nous rendre compte pour tout ça, nous fait. Dios sa turcos. Bon Dieu connaît toute bagaille. Dios conoce turcos. Bon Dieu connaît toute bagaille. Dios tabada sa unda Adam ku Eva tabada ta. Bon Dieu te connaît qui côté Adam à qui invité. Dios ayamanang par responsabilidad. Bon Dieu relève pour responsabilité. Ora la bisa nang unda bosangta. L'elle lui dit qui côté nous y? Donde estás tú? Côté nous y? Unda bota parada delante de Dios a Qui côté noche. au camper devant bon Dieu à soir? Unda bota parada espiritualmente. Qui côté au camper spirituellement? Cuando por la base Señor, Pas louer le aleluya. Seigneur. Amén. Esa turcos. Li connaît toute bagaille. Esta mira tú lo cual tiene nos. Li voit tout ça qui est dans nous-mêmes. E conoce nos argumentos nan. Li connaît tout argument nous yo. E conoce motivo nan de conostar se costa. Li connaît motif yo pour qui ça nous pas fait bagaille yo. Y esta bisa na je. Et puis il dit dans lui-même Nos una cuenta y pour razón. nous rendre compte devant. De Hebreos 13. Dans Hébreux chapitre 13 Versículo 17. verset 17. Gloria al Señor. Hebreos 13. Siga por Dios. Continue de louer bon Dieu. Esta bisa nos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Il dit dans verset 17 là, obéis chef nous yo, soumettre devant yo. C'est tout temps y a veillé sous nam nous parce que yo gen pour yo rendre bon Dieu compte pour travail yo. Si nous obéis yo, y a fait travail yo à quel content, mais si nous pas obéis yo, y a fait à quel serré. Laisse ça pas bien aucun avantage pour nous. Hebreos 13, 17. Amen. Nos cada día Nous chaque un jour, tengo una cuenta y razón. y pour nous rendre compte, Cada pastor chaque pasteur está responsable para a iglesia. est responsable pour l'église. Que Dios está muito bom de su cuidado. Que bon Dieu mette pour le prendre soin. E carnenan que Dios está salva. Que mouton yo que bon Dieu sauve. E carnenan que Dios está limpia con su sangre. Mouton yo que bon Dieu nettoie avec E sang. tresenan Vini avec para yo. guardo ministrar, Pour capable ministrer, para guardo pour educar, capable éduquer, para guardo pour guiar. capable guider. E cada pastor tem um dia cuenta e razão. Et un jour chaque pasteur besoin de rendre compte. O pastor vendia. En pile pasteur journée jodi a, Ainda não acontece na mesa pastor. moun yo qui fait tête yo pasteur. Tem uma responsabilidade delante de Yo Deus. responsabilité devant bon Dieu. A Bíblia também diz não é requisito não para pastor. La Bible dit tout petit pièce yo pour capable venir pasteur. Tem assim na mesa pastor. Il y a moun qui fait tête yo venir pasteur. E não tá guia outro não. Et puis yo guider l'autre yo Robes et l'envers. conforme ao próprio error não. Selon propre erreur yo. Mas se não cumpre com o qual Deus está avisa. Parce que si je ne pas accompli de ça, à ça bon Dieu dit, We não pode demandar de pueblo, ei. je ne suis pas capable de faire peuple moyen pour venir avec. Amém, romana. E dentro do pastor na que vive mundo aqui. Et bien, tout le gens de pasteurs ça dans le monde ça. E dia na tudo na consideração, Et on je vais se rendre compte. na tudo estão com na guia. Dans tout ça yo qui yo guidé. Of na tudo estão com na desviar. Ou bien dans tout ça yo dévié. É só que agora desviar. Et ça yo qui veut dévier, Não vai perder. yo pral perdre. Pero pastor tudo na consideração, Mais pasteur qui pour rendre compte para o qual que ela hace, pour ça qu'elle fait. para o qual que ela predica, Pour ça le prêcher. para o qual que ela sinha. Pour ça l'apprendre. A nós também isso aqui não. Et il dit là, Para creyente não obedecer ao pastor. et pour croyant yo obéir pasteur yo. Não somente não mês. Yo soumettre yo Pastor tá bela, parce que c'est pasteur qui a veillé tá pour yo. Qui vigilar, a surveillé pour yo. vai carneira. Pour mouton yo. Amém, romana. Se bom mira antes daña, Si ouais longtemps dans le passé. cuidador de carne. Moun qui prend soin mouton yo. De carne é pastor de carne. C'est un pasteur berger mouton hein. Tá cuida de carne não. C'est lui-même qui prend soin mouton, oui ou non? De pastor de carne. C'est berger ça, Tá conduzir carne c'est não. lui-même qui conduit mouton yo. Tem palo dentro de sua Il a un bâton dans mel, que tá usando il utilise para proteger a carne pour não. protéger mouton yo. Se bestia vini, Si on bête vini, se wolf of qualquer bestia vini, si on loup n'importe ça qui vini hein, o palo aqui avec bâton ça, é pode defender a il carne va não. défendre mouton yo. Pero que palo aqui Mais avec bâton ça, também de corrigir a carne não. même j'entends lui corriger mouton yo. É carne que não que vai que é grupo Il y a un mouton qui pas aller ensemble avec groupe là, e que vai banda susso, qui voulait aller pour contre un bord, que vai direção peligroso. il voulait aller dans une direction de danger. É pastor de carne da toche que é palo. Et mes bergers a touché avec bâton hein, É queda dentro do grupo. pour le rester dans le groupe là. Vai queda dentro da igreja, la Pour base le na rester dans Senhor. le groupe ça.
Te pastor ta guia carne. C'est pasteur qui guide mouton. Se você mira essa aqui, Si ou est ça, nunca tem carne que ta guia pastor. pas jamais un mouton qui guide pasteur. Nunca tem carne que ta bisa bom a que me vai já abandona. Pas jamais un mouton qui dit OK, me aller bola bala. E tá lo qual tu me que. M'a fait sembler. Nanta come hierba. Yo manger zèbre. Caminho pastor guia não pa come. Côté que pasteur a météo pour manger. Nanta bebe água. Yo boire de l'eau. Caminho pastor guia não pa bebe. Côté pasteur a météo pour boire. É pastor tá responsável para a igreja. Pasteur est responsable pour l'église. É responsável para a carnena. Il est responsable pour mouton E yo. se Deus a convencer por um lugar correto. Mais si vous te convaincre pour une place Se correcte. Deus a convencer que essa aqui é a palavra de Si Deus. vous te convaincre que ça c'est parole bon Dieu. A Bíblia também diz obedecer, La Bible dit obéir, sujeitar, soumettre, someter. soumettre. Bobida da de Parce mesmas. que la vie ou pas pour encore. Bobida da de Deus. La vie ou c'est pour bon Dieu. Quando falava Vous Senhor, êtes capable de louer le Seigneur. eu também sabia pastor não pode trabalhar sem queixa. Il dit pour pasteur capable de faire travail ça sans plaindre. Eu também sabia pastor, se não se com queixa, Parce que il dit s'il fait avec qu'est sauté, qu'est lo serré, não aproveitável. eh bien ça va pas un avantage pour. Lo não tem boa ventaja. Il pas un avantage pour. Se pastor não se trabalha com queixa, Si pasteur ça fait travail la qu'est serré. ora de uma cointeração. C'est de se rendre compte. Deus lo chamava cointeração pelo qual que botar Bon Dieu assim. après le pour rendre compte pour ça on fait. Quando falava Senhor, nós não tá para livre. Nous pas camper libre. Nós não tá cativo mais de Satanás. Nous pas esclaves Satan encore. Pero nós não estamos para livre tampouco. Mais nous pas un oiseau qui libre même genre. Nós está cativo de Jesus Cristo. Nous c'est esclaves Jésus-Christ. Estava em Galatas 2:20 da vista Nous nós. ça Galate 2:20. Já amém da viva mais. C'est pas moi qui vivre Pero encore. Cristo Jesus está viva de Mais mim. Jésus-Christ qui vivre dans Quando moi. falava Senhor, Jesus está nos donho. C'est Jésus qui met nous. Colossenses 3 da vista. C'est toi dit. Que nos vida está escondida em Deus. La vie nous cachée dans bon Dieu. Por isso Cristo manifesta su mês. Dès que Jésus manifesté, nous Nós não conhecer quem que nos vida está. va connaître qui est qui ça la vie nous est. Quando falava Senhor, estou terminando a noite. Dentro de Pedro capítulo 4. 1 Pierre chapitre 4. Alabanza a Jesus. Gloria a Dios. 1 Pedro capítulo 4, versículo 5. Alabanza al Señor. verset 5. Gloria a Dios. Alléluia Jesús. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Empieza 1 Pedro 4, versículo 4 y 5. Chapitre 4, verset 4, verset 5. Y aquí nos vamos a terminar de noche. Alabanza a Jesús. Là, nous allons terminer à soya. Gloria a Dios. Ele dice así aquí. Y a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desolución y os ultrajan. Il dit dans verset 4 là, Kounya, moun sa yo trouvé ça drôle. Dès que nous pas fait ban ak yo encore dans tout excès ça yo. C'est peut-être ça, il a parlé nous mal. Aqui na Bíblia diz nós La Bible dit nous, que são sem Cristo. moun qui pas Jésus-Christ. Amém? Kuta cara, no versículo 3 está visa. Tá com verset 3 dit. De não lascívia, Na feteio, de não concupiscência, na mauvais acte, de não buracheria, na bamboche, de orgia, na ça qui a fait pas bon. de paixão, Na mauvais passion qui yo gain. de idolatria. Na idolâtrie. Amém? É pagano não. Eh bien pas ça yo. Isso não sem Deus. Moun sa qui pas gen bon Dieu. Kuta Bíblia de costam aqui. Ka vive dans genre de bagay ça yo. E nada que era estranho. Et puis yo était drôle Que nós outros corremos uma carreira com não. parce que nous joindre pas courir même route avec yo. Nada que era estranho. Yo était drôle là. Nós outros hacemos coisa com On não. va faire même genre avec yo. Nada que era estranho. Yo trouvé drôle. Que nos fim de ano nós celebrar diferente. Côté que fin année nous célébrer différent. Amém, romana? Ano não está abrindo nós. Et année a pas ouvert nous Baleando, à danser. bebiendo, Ou bien à boire. haciendo viraburachi, Vin sou corriendo paranda. courir dans bamboche. Alabanza no Senhor. Tempo nós estávamos de costa ei. Yon temps nous te dans bagay ça yo. Pero dia nós conhecer felicidade verdadeiro. Mais jour nous connaît vrai et Dia réel. nós conhecer paz verdadeiro. Jour nous connaît vrai la paix. Nós cambia. Nous changer. E nós sabe que costa ei. Et nous connaît que bagay ça yo. Nós dura nós o qual que nós está Nous busca. pas ban nous ça que nous t'a cherché. Não tá passageiro. C'est passager yo. Obvia aí tá abrindo nós com mais problema. Et là qui année ouvrir plusieurs fois c'est problème. Antes somos em Cristo. Et puis ça pas que Jésus-Christ. Então no versículo Dans 4. verset 4 là. Onde compreender Yo pas
comprendre que nossa cana, que nous pas marcher. mes coscunang, Même gens qui ont. nanta comprender, Yo pas comprendre. ta kung ay papasabo, aleluia, Comment on les fait passer ou? cambio de anya, Et changement année de iglesia, dans l'église. amita ora cambio de anya, Mais les qui année changé. ta ku whisky de man, C'est avec un whisky dans main. e moeda de outro man, Et l'autre main. alabanza al Señor, el sigi abo de modeste freno, Et bien, alléluia. sigi abo de lo cual como está Et haciendo, bien, on même continuer dans ça qu'on va lo faire. cual no te conforme palabra de Et Dios, ça qui confie dans la parole de pero Dieu. no se conoce es fuente de felicidad, Mais nous-mêmes, nous connaissons source qui est es réelle. fuente de gozo, Source de la joie. y nos saca un día nosotros una cuenta y razón, Nous connaissons un jour pour nous rendre compte. amén, y esta visa, Et puis il dit. pues una cosa grande caminda, Et ça, quand marcher dans le chemin, ça, ta hasi e vida de cristiano il impossível, fait la vie chrétienne impossible. ta riba nang, Yo, sous yo. molestia nang, Il y a nuisance yo. paso nosotros corremos un carrera con nang, Parce que nous pas courir même course avec yo. paso nosotros hacemos un cos con anta Parce que hasi, nous pas faire même bagaille qu'il y a à faire. pero el versículo 5 Bible te Dans avisa, verset 5, la Bible dit, no worry con nang, mais on pas besoin de quitter avec yo. pero ellos darán cuenta Mais yo gen pour yo rendre compte, al que está preparado para juzgar bah bon Dieu qui déjà paré pour juger. a los vivos Ni monde qui vivant, y a los muertos, ni monde qui mourit yo. amén. Cada un ser humano un día Chaque homme, un jour, tuvo una cuenta y razón a Dios. il pour nous rendre compte dans bon Dieu. Dios que nos carga nos responsabilidad. Bon Dieu voulait pour nous charger responsabilité nous. Por salvación está por responsabilidad. Délivrance ou c'est responsabilité ou. Alabanza al Señor. Y esta visa un tiempo mitad de iglesia, Il y a monde qui dit, vous connaissez, un temps, moi, j'étais dans l'église. pero más vaya fuera de Mais iglesia, moi, sorti dans l'église. para motivo de tal y tal y tal y tal y tal. À cause tel et tel et tel et tel. Falta de madurez espiritual. Manque maturité spirituelle. No te importa qué pasa en la vida. Ça peut être ce qui s'est passé dans la vie. No te importa qué acontece. Ça peut être ce qui s'est passé. No te importa manera na igreja de Corintio. Ça peut être ce qui dans l'église Corinthio. Caminho de Ju a dormir que mulher de tata. Quand que petit dormi avec madame en papa. De igreja de Corintio, Dans romana. l'église Corinth, frère mio. Esse significa Ça veut dire, como tem que stop de buscar Deus. on veut se suspendre chercher bon Dieu. Para sobre uma falha mais mente. Parce que yon fait un bagage qu'il est. É tudo na cuenta e razão. C'est lui-même qui veut se rendre E a compte. mim tudo na cuenta e razão. Moi-même, tu veux se rendre compte. Lo qual que Deus pode me man para realizar pé. Ça que bon Dieu maintenant même pour me réaliser pour lui. Para imitar se. C'est pour lui m'a fait ça. Ser humano que te camita su cuenta. Et même si frère ça a critiqué, ça fait caler. Tudo na cuenta na Deus. Mais se rendre compte dans bon Dieu. Antônio é a autoridade que Deus a estipular. Et puis dans l'autorité que bon Dieu É mettait. a autoridade que Deus estabelecer. Dans l'autorité que bon Dieu établit. Nós temos na cuenta e razão. Je se rendre compte. É servidor, mas na cuenta e razão. Serviteur veut se rendre compte. A mim te reconhecer a noite como servidor. On reconnaît dans soi, moi c'est un serviteur. Me servidor de Deus. C'est serviteur bon Dieu. Me nota de mim mesmo. Moi pas pour tête moi. Metade de Deus. Moi c'est pour bon Dieu. Ela comprar-me com seu sangue. Il a acheté accent. Ela para comprar isso para mim na cruz de Il Calvário. fait un prix pour moi sur bois E calvaire. não passo no qual comique. Moi pas qu'à faire ça me plaît. E tudo na cuenta e razão a On Deus. veut se rendre compte dans bon Dieu. Me tenho casar. Moi qui madame. Me tenho carga de responsabilidade de meu matrimônio. On veut se charger responsabilité foyer moi. Seja vai no bom ou não. Ce soit là le bien ou bien non. Me tenho carga de On veut se responsabilidade. charger responsabilité. Me tenho guiar. On veut se guider. E por nós enviamos um desejo de sair correr vai. Peut-être que des fois il y a des courir allez. Nós é Mais pas faire. carga de responsabilidade. Charger responsabilité. Me tenho docio. Moi qui des petits. Me tenho carga de responsabilidade de On missuna. veut se charger responsabilité petit point yo. Seja que com nang hasi. Quel que soit ça yo Me fait. time ta queda nang tata, Moi aleluia. c'est puis m'a prêté papa Ele yo. ta carga de Moi responsabilidade. charger responsabilité. Pelo qual com nang haso flaki C'est hasi. ça yo fait ou bien ça yo Me pas ta fait. carga de responsabilidade. On charger Nós responsabilité. todos bebida aqui no mundo aqui. Nous tous dans la vie dans le monde ça. Nós temos responsabilidade diante de Nous avons Deus. responsabilité devant bon Dieu. Stop de la flojera. Et suspendre qui te Dice de paresse, vida. diriger la vie. Lanta como hombre. Lever comme un homme. Lanta como mujer. Lever comme une femme. Carga de responsabilidade. J'ai responsabilité. Deus a botar por meu mundo Bon aqui. Dieu mettez on a monde ça. Ele a donado Il va responsabilidade. avoir responsabilité. Não ser Il cobarde. va être un lâche. Carga de responsabilidade J'ai diante de Deus. responsabilité. Nosso nome é Oh, glória. lui c'est la gloire. Alabanza al Senhor. Amém, romana. Amen. Ser varonil. Vous devez Carga de charger responsabilidade. responsabilité. Alabanza a Jesus.
Eu entro no cargue pabo. Pessoal não vai charger ele No por. bi momento não difícil. A vida momento difícil. No bi momento não tá fácil. A vida momento que fácil. No bi momento de A tormenta. vida momento de tourment. Pero que Deus pode vencer. Mais bom Dieu capable de Pero vaincre. tu carga de responsabilidade. Nous devons charger responsabilité. De para firme. Camper ferme. De lanta para. Lever, camper. Enfrentar a E situação. puis faire face à la situation. E afirmar a E pia. puis mettre pied au ferme. Deus não é vitória. Bon Dieu va avoir victoire. Pastor lá se nós. Parce qu'il fait nous. Mas que vencedor. Isso que vainqueur. Me não pode brincar para On ne peut batalha. pas gagner bataille. Me posso oração pabo. On peut prier pour. Não ainda não pode brincar batalha de Personne ne peut Jesus. gagner bataille Jésus. É vencer a brincadeira que essa maneira. Aleluia. Aleluia. Gethsemane. Nós cada um tem que brincar nossa batalha. Nous même besoin de gagner bataille. E Deus está dando força. E bon Dieu va avoir force. Para brincar uma Pour batalha. gagner la bataille là. Para carregar a Pour charger la responsabilidade. responsabilité. De nome de Jesus. Dans le nom de Aleluia. Jésus. Nós vamos dar parabéns a nós. Enlevez Aleluia. camper à soi. Adoramos a Deus. Adorez bon Dieu là. Está maravilhoso, está grande. Está precioso, aleluia. C'est précieux. Adora a Senhora de noite, aleluia. Adorez le Seigneur à soi. Oh, papai, como Deus de noite. Parlez à bon Dieu là à soi. Dice Senhor, Dis Seigneur. me te carga minha responsabilidade. Chargez responsabilité devant. Toma um momento, papai, como Deus alabança Dans un Jesus. moment, parlez à bon Dieu là. Oh, Jeová, aleluia. Está adorado de noite, Tato. Nós está adorado o nome, Senhor. Adorez donc Seigneur. Grande, botai, santo e precioso Deus, minha alma está bendecida. Grand précieux Seigneur. Oh, glorificado seja Jesus. Alléluia. Glória a Deus. Maravilhoso, papai, como Deus sabe noite. Parlez à bon Dieu là à soi. Papai, como Senhor, Parlez aleluia. à Seigneur là à soi. Alors merveilleux Seigneur. Glória a Deus. Alléluia. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber y de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Glória a Jesus, o Padre Santo, Deus. Nós agradecemos, Deus, Pai, em nome que tu começaste, Senhor. Sans remercier au Seigneur pour l'année qui commence. Camina para te inventar essa responsabilidade, Deus Pour mío. que on peut faire ça avec responsabilité là. Significa como que motivava o povo, Senhor, Ça veut dire vous voulez motiver peuple pour. para encargar, carga ng tarefa ng Nous aleluia. charger de voix au Seigneur. Personal din ang vida. Et nous avons un jour. E tarefa ng como te encargar ko ng Et des voix qui vont charger avec pamilya de boa iglesia, Deus. pas moyen l'église. Como povo por realizar, oh Deus. C'est pour capable réaliser bon Dieu. É um privilégio, uma bendição C'est un privilège, une bénédiction. de trabalhar obra, Senhor. Travail dans les voies.
Oh Dios, hay aquí. Bon Dieu nan ane sa. Lo bin tormenta na. A fini touman yo. Lo bin prueba y lucha na. A fini épreuve yo. Que lo que puta nos entregar. Ou mette que pour nous remettre Nos responsabilidad. responsabilité nou. Pero forte agora que nós está pedindo, tata. Et depuis qu'on y a demandé au papa, Duna nossa força. dans nos forces, É sabedoria. sagesse, Para o momento não é. et moment ça yo, Escolher corretamente. nous choisis correctement. Nós escolher conforme a boa palavra. Nous choisis selon parole ou. Nós escolher conforme a boa vontade. Nous choisis selon volonté ou. Para nós ser valiente, Deus. Nous sois vaillant pour Dieu. Para firme tem a brecha. Nous devons ferme dans la grâce. Oh Senhor. Seigneur, Ajuda a boa igreja. aidez l'église. Ajuda cada hogar a noite. Aidez chaque foyer à soi. Abençoa cada hogar, Deus mío. Aidez chaque foyer. Cada cabeça de casa. Chaque tête caille. Cada mama solteira, Deus Chaque mío. maman qui peut continuer. Cada adolescente. Chaque adolescent. Cada jovem. Chaque jeune. Cada niño. Chaque Simon. Cada anciana, anciano. Chaque ancien ancienne. Dios bendice boa igreja. Bon Dieu, bénis l'église. É aí que Deus mío. N'année ça, Nós papa. está carga nossa responsabilidade. Chargez responsabilité. Padre. Papa. Pastor, habla de nossa fortaleza. Parce que on va pas force. Habla de nossa unção. Papa, nous onction. Habla de nossa carga, Papa, Senhor. nous change ça. Faça lo qual porque para nós fazer. Et faire ça, vous voulez nous le As faire. vamos adorar, Senhor. Nous Aleluia. adorer le Seigneur. Missa, Senhor, estamos aqui, Senhor. Et Seigneur, mets-moi là, Seigneur. Estamos aqui, Jesus. Mets-moi là, Jésus. Faça boa vontade. Fais volonté. Glória ao Senhor. Patrapa, oh Mon Deus. travail pour vous, bon Dieu. Pastor, para nós salvar-me paciente, Senhor. Parce que vous pas sauver pour me chita, Seigneur. Para salvar-me para dar uma fruta, oh Deus. Sauver pour pas fruit, bon Dieu. Senhor, Seigneur, é aí aqui. année ça. Me quer dar uma fruta, Moi, Deus. je voulais pas fruit. Senhor, Seigneur, é aí aqui. é année ça. Me quer as boas vontades. Moi, je voulais faire volonté. Se tu vida aqui na noite, C'est qu'il y a un monde là, soir. vai escutar mensagem aqui. Écoutez le message, ça. Pero eu não conheço Deus. Mais jusqu'à présent, par contre, bon Dieu. Eu não aceitar de meu On coração. va accepter lequel. Você quer em Deus, Et puis, vous connaissez bon Dieu. pero você não tem uma relação personal com Deus. Mais on pas une relation personnelle avec bon Dieu. A porta dia vai aceitar ele. Mais peut-être aujourd'hui, accepter lui. Mas depois vai volver back atrás. Mais après, on fait back. A noite Jesus está avisado. À ce moment, Jésus a dit, Vem cerca mim viens joindre moi. e a me lo salvavo. Moi, va sauver. Vem cerca mim a trove Viens joindre moi encore. e me lo limpiavo. Moi, va nettoyer. Tem vida que não é noite. Est-ce qu'il y a un là, soir? Porque entregava a vida na Senhor. Je vais remettre la vie dans le Seigneur. Jesus se pomang para nós pomir, aleluia. Seulement les bébés, on peut nous voir. Como que entregava a vida na Vous Senhor. voulez remettre la vie dans le Seigneur. Porque comecei a ir diferente. Vous voulez commencer à aller ça différent. Porque comecei a ir com Jesus no meu Vous voulez coração. commencer à aller avec Jésus dans le cœur. Porque volver back na Senhor. Vous voulez retourner encore dans le Seigneur. Porque aceitar a noite. Retourner à cette la soeur. Vim ao altar. Venez devant l'hôtel. Eu quero também com alabança Vous a voulez que même Jesus. d'accueil va accompagner. Bendito seja Senhor. Tem mais vida a noite. Est-ce qu'il y a mon enfant, soeur? Porque reconciliar com Deus. Ça me réconcilier avec mon Dieu. Porque aceitar Vous Jesus. voulez accepter Jésus. Porque entregar a vida na Vous Senhor. voulez remettre la vie dans le Seigneur. Algo que tem momento. C'est qu'on y a comme moment. Portamos tá na igreja. Peut-être pas dans l'église. Pero a vossa va fria. Mais on connaît, on vient frette. Va fria. On vient frette. Não sentir nada mais. On va sentir rien encore. E a noite porque renovar o À pacto ce com o moment, on va Senhor. renouveler contrat avec mon Dieu. Passa para adiante, aleluia. Passer devant. Diz Senhor, até meu coração Et aqui. Seigneur, mais moi qui aime là, mon Dieu. E te renova mi mês de meu sangue. M'a renouvelé encore dans le sang, mon Dieu. Santifica-me, purifica-me. Sanctifier, purifier. Cambia-me, Senhor. Changez-moi, Seigneur. De vida mais a noite. Est-ce qu'il y a mon enfant, soeur? Vamos orar. Que vida aqui avança, Jesus. Vem reconciliar com o Senhor. Glória a Jesus. Igreja clama. L'église prie. Vai com Deus a noite. Allez Alabança, à Dieu là, Jesus. soeur. Grande, bota e santo e precioso Deus, minha alma está bendecido, Senhor. Alabanza a Jesus, oh Padre. Glorificado sea Jesús. Maravilloso, bota Señor y precioso, mi alma te alabamos, Jesús. Den clamor, Padre, como Dios. Esa Señor, que carga mi responsabilidad. Seigneur, moi, je voulais changer responsabilité dans les ça. Oh, Señor. Seigneur, Na mi sabiduría. maman, sagesse. Abre porta para mí, Señor. Ouvrez porte pour moi. Oh, Jehová, oh Dios. Jehová, bon Dieu. Que en todo momento, toda circunstancia, À chaque moment, chaque circonstance. y para mantener mi vista arriba, oh Pour Jehová. que mes yeux me collent sous. Y con fuerte y pisar carga vira, Quel que Dios. soit Jean, charge la vie de Y fort. sabe de que carguete na On final. est pour continuer à charger jusqu'à la fin. Alabanza al Señor.
Gloria a Dios, aleluya. Alabanza a Jesús. Bendito sea Dios, oh Padre Celestial. Dios de gloria. Jehová, mire, vida que tengo presencia. Dios, me te ha rogado, Señor. Tata y Jesús, abo quebra tu cadena, tu ratadura. Su mente, su alma queda libre. Satanás, la que pide que los. Me te ordenado la que los. Sí es posible, Dios. Sí es posible, Dios. Tata obra. Santifica su mente, su corazón, su alma, todo su ser, Dios mío. Del nombre de Jesús, oh Dios. Te reclama y pide aquí para el reino, tata. Del nombre de Jesús, aleluya. Padre, bendiga esta vida, Dios mío, Jehová. La declaro bendecida. La declaro sana. Te doy gracias por lo que has hecho en esta vida, Dios mío. Tú lo trajiste. Tú obraste en ella. Tú la cambiaste. Señor, siga haciendo tu obra en su vida. Rompo toda cadena, toda atadura que pueda haber. En el nombre de Jesús, todo ataque contra su vida, los reprendo. La declaro libre y bendecida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Thank you, Dios. Merci, bon Dieu. Thank you, Señor. Merci, Seigneur. Mira, no posinta, aleluya. Nous pouvons chita. Dios está bon, Dios está maravilloso. Bon Dieu bon, bon Dieu merveilleux. Y Dios está grande. Bon Dieu grand. Un año nuevo. Si on année 9, Amén. Camina retornando nuevo para nos vida. côté que y a un défi 9 pour la vie. Y camina nos sa. Côté nous connaît. Que nos los animas que vencedor. Nous pour nous sortir plus que vainqueur. Responsabilidad 2017. Responsabilité 2017. Manera de testificar acaba. Déjà que mon témoin déjà, Evita compartir con Román. on t'a partagé ça avec un frère. Y nos avisa. Puis on t'a dit, situación te enviata fuerte. situation que des fois elle dit en pile. Que te ayude Dios tan. Au côté que petit bon Dieu, Que ya no que carga responsabilidad. qui pas les charger responsabilité. Ni chiquito ni Que grande. ce soit petit ou bien grand. Alabanza a Jesús. Amén. Y nos está compartiendo eso aquí. Et nous devons partager ensemble de ça. Eso trapa Dios no está fácil. Parce que le travail pour bon Dieu, c'est pas facile. Es un sacrificio para preparar el trabajo. C'est un sacrifice pour préparer le travail là. Cada líder sabe eso aquí. Amén. Chaque leader comme ça. Si você é líder de algo, você tem responsabilidade de bom. Si vous leader une bagaille, vous avez responsabilité sur tête. Você sente responsável pela tarefa com o guarda do nana bom. Vous sentez responsable pour le devoir qui remettent dans vous-même. Quando você não tá cana, você sente bom. Et bien si ça pas marcher, vous sentez, Anche non sa cosa Dio sta sempre, però non sta delante de même si trabalho. nous connaissons que c'est bon Dieu qui a fait, mais c'est même qui devant travailler ça. E ti rende no che carga responsabilidade. Et puis il y a des gens qui parlent de charger responsabilité ça. Allora se passa, se dice, mas tanto che non che carga, con che carga, Et bien plus temps, c'est soit vous les charger ou bien pas les charger. então algo sta passando. Et puis il y a un bagage qui a passé là. E depois de 2 dias que nós papo over essa aqui, Après 2 jours, nous parlons sur ça. dá-me tanha WhatsApp. Même côté à moi, j'ai un WhatsApp. Não tá com rumang Amanda isa aqui para mim, amém? Mon par contre, mon pas qui laisse frère ou bien c'est pour moi. Então pensa nós lema da responsabilidade 2017. Qui dit que l'aime année c'est responsabilité 2017. Alabanza a Jesus. Nesse tema que nós estamos apapiando 2 Même dias thème, por nous t'avons parlé de lui-même de 2 jours avant. Depois nós vamos dedicar a luna que depois do ano Si vous voulez ça nous dire, moi ça, même Jacques toute année, a busca Deus, on cherche bon Dieu. para Deus tocar, Pour bon Dieu toucher. para Deus llenar, Pour bon Dieu plein. para sobre atrapar Deus para amor. Parce qu'on travaille pour bon Dieu à cause de l'amour. Se você deseja para atrapar Deus, Si vous pas désir pour travailler pour bon Dieu, nós temos amor de Deus a parte do meu ça coração. passe parce que l'amour bon Dieu a descendu dans le cœur. Amém, romana. Pero de búsqueda de Deus, Mais dans chercher bon Dieu, de oração, dans la prière, de vigília, dans la fin de nuit, de ayuno, dans le jeûne, Deus pode pipar você. bon Dieu va réveiller la vie encore. Então, é que tá viva, Et bien, il y a un monde qui réveille, que é do natura que tem para Deus. il veut faire tout ça qui est pour bon Dieu. Tá para amor, nós está acessando aqui. C'est pour l'amour nous fait ça. Nós está agradecido. Nous remercions.
Nessun qua salva nos. Nan moun qui sauve nous. Tapé c'est nous sacrificar. Si vous voulez ça, nous fait sacrifice pour Tapé lui. c'est vous mira nos hermanas aqui. Vous voulez ça, nous ouais, c'est ça. Espere ai que Dios sana su lomba. Moi, espérer que année ça, bon Dieu, guérit d'oli. Quando tu lo loma eta pine também ajuda de barba que la base. Même si il y a une douleur dans d'oli, vient aider les qui ont barbecue. Então nem sequer galinha, aleluia. Il pas même jouer même un pied poule. Di quenta vini. Et comment il fait le vini? Di quenta que da casa drumi so ga su Comment lomba. il fait arrêter la caille reposer d'eau, hein? So Cristo Jesus assim algo pe. Parce que Jésus-Christ fait un bagage pour lui. Ele está agradecido. Il remercie. Ele tem amor de Il Deus. a l'amour bon Dieu. Para não quer assim nada para Deus. Là que vous parlez faire rien pour bon Dieu? É amor de Deus a barra. Parce que l'amour bon Dieu a descendu. Ele quer mandar guardar com tu cos. Moi, je dis, frère, c'est La nos é luna de janeiro que passa. en autant, moi, j'ai vu ça passer. Com nosso imã de oração. Dans la semaine prière, Com nosso vigília. mais veille de nuit, non? Nosso retiro. Nosso ajuno de 3 dias. Retirer, jeûne en 3 jours. E nossa campanha. Et puis réveille nous. É dono de off de lá me quite palo verde aqui. Parce que, mais déjà, il dit, qui t'aimerait couper pied bois avec Eta ça? verde não tem fruta. Il vête seulement, il pas pas Mas fruit. fico que da hiena inteira. Et pour qui ça nous est à plein de terre? Amém, madame? Precisa me casar. Me quite pala que tira fora tem fruta. Ça que moi, je dis, madame, moi, nous retirer pied bois, ça va pas donner. E dono de off de isso cuida de off de o rato. Et bien, moun qui prend son jardin, il dit, font petit temps de moment. La gamme snuie. Qui témoin nettoyer. La gamme tu ne vitamina. Qui t'embal vitamine. A não ser aia cubini e não na fruta. Et bien, si on est capable de pas donner, Cap tira fora. on met couper le jeter. Também as coisas nossa papi assim sabe é coisa que amém. C'est même, j'en ai parlé sans compte bagaille ça. Essa o rato. Il dit, font camper. La gamme dedicar luna de búsqueda. On aurait été pendant un mois à chercher. Se tem romana no que. Parce que jusqu'à présent, frère, c'est pas voulu. Não se sigue que sunango que. On a continué avec monde qui voulait. Só tem diabo da pera bo bendição. C'est que des fois, on perd des bénédictions Diz para ânimo. à cause pour Diz encouragement, para emoção. à cause Alabança pour Senhor. émotion. Então nós que Deus trata. Amém. Et puis nous voulons pour bon Dieu traiter. E nós temos programa de aia aqui. Nous avons un programme pour année ça. Alabança na Senhor. E me quedo na cara personalmente. Moi, je voulais bailler chaque monde personnellement. Da nossa responsabilidade para que Deus se aia aqui. C'est responsabilité nous pour bon Dieu dans année ça. Nós de Bonaire tem encargar com a Isla de Bonaire. Amém. Nous-mêmes qui dans Bonaire, nous sommes chargés avec l'île ça dans Bonaire. E nós temos programa que tem para nós realizar aia aqui. Nous avons un programme dans le livre ça pour nous réaliser dans année ça. Conforme a guiança do Espírito Santo. Amém. Selon guide en plus de bon Dieu. Aqui para botar microfone e nana essa Jesus. E ele líder não passa e não para glorificar o Senhor. E que durante personalmente e durante mimang alabança a Jesus, mimang de cooperação, mimang de mita único para nós realizar o trabalho de Deus. Alabança a Jesus. No traz de mas aí abandona. Glória a Jesus. Amém. E bote mais que me dina. Glória ao Senhor. E ave e buki glória a Jesus. Glória a Deus. Amém. Riba cada dinang e buki ting nang number. Para personalizar mais tanto ainda. Amém. Glória a Jesus. Pastor, está um simples programa que nós estamos quase na. É algo importante. Amém. Essa aqui é a nossa agenda aqui. Se nós queremos poner para Cristo, nós vamos ter de avançar comprometer e donar-nos mensagem. Amém. Glória a Jesus. Amém. Quero donar a Ingrid Mena. Glória a Jesus. Foi de agora aqui. Mando de cooperação, inspiração e dança, maneira de passar. E aí que mais uma para nós trazer para Cristo. Amém. Glória a Jesus. Também nós vamos ao Norte Axi, bendito seja o Senhor. Nas coisas das perdas de Jesus, sostém e o dança para cumprir o trabalho do Senhor. Nós vamos orar e também seguir alabança no Senhor. Glória a Jesus para sempre. Também nós está encarregado a secretaria e tesouraria da igreja. Nós procuramos sostener aqui também. Amém. Glória a Jesus. Mas durante o dia sábado, fui ainda até a tarde para trazer buque na glória a Jesus. E asa de trazer de buque tem que estresse. Vocês imaginam bem a noite mal lubida ende. Aleluia. Amém. Tienda assim na mesma pastor corda de mim. Terminou a luta ende me da querer. Nós vamos falar de comprar.
Gloria a Jesús. Líder de evangelismo, que aquí también nos da cuenta que trabajo que das para Dios. Nos man Aida Margarita, que es líder de maestra también de Señor para siempre. Gloria a Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y ahora un tabayama, nang ayudante nang, itatuna nang, gloria a Jesús, nang buki programa. Ayudando também buki dia líder ayudando diki mas diki paso tintunan tarea denche skirbi alabanza na Señor. E a grande escrever ajudante para escrever seu nome, paso tabo buki tabo programa que Deus quer realizar. E aqui para me de aba, amém. Nós vamos axing quanto ajudante? Quanto boting? Cada de nami ng Jesus para sempre. Glória a Jesus. Gloria a Jesús. Y nos está comenzando a noche con nuestro hermano Juan de Dios. Aleluya, como ayudante nuevo. Alabanza al Señor. Gloria al Señor. Jesús. Alabanza al Señor. Y alabanza al Señor. Gloria al Señor. Alabanza al Señor. Nos está siguiendo con nuestro hermano Joel Chal. Ayudante de logístico. Amén. Gloria a Jesús. Nuestra sigue llama a hoy noche hermano Loren Shanti, ayudante de logístico. Gloria a Dios. Entonces sigue a hoy noche también con Roman Apolinal Oranco Genote. Amén. Nuestra guarda DJ a hoy noche. Ora ebini ore etahanya DJ. Amén. Gloria a Jesús. Nós vamos Aida também com líder de maestra na mente de Jesus. Glória a Jesus. Gloria a Dios, mi quiera pasa mi hermana Mariluz Bernabela adelante. Hermana Mariluz, ayúdanos, que es parte de mucho más chiquito, es baby de 0 años para 7 años, amén. Trabajo duro, trabajo intenso, y me da cuenta a noche, y pe años aquí, bonita trabajo y dulce relación para nos seguir juntos para adelante. Também me quero pedir nosso irmão Eraida Mercera que pueda passar adiante. Nosso irmão Eraida tem mais de 20 anos maestra de escola dominical. Então, sostém e ajudança em todo sentido. Amor e paixão passou muito nang amém. Me quero chamar irmã Eraida danke. E em 2017 me seguir conta com o sostém, com o apoio e maior crescimento para a obra de Deus. Amém. E por último, pero no menos, me quero pedir Jeremy Margarita, com a besta mi homem, se por passa, laga piano, orata sina. Glória a Deus. Jeremy, tá maestro de classe de emocional de 8 para 3 anos. Amém. E Jeremy está fazendo bonito trabalho. E que chama Jeremy danke para sua cooperação. E me dá conta com boa pureza, boa mayordomia, boa loyalidade, pero também boa disposição para demonstrar aqui também. Amém? Deus siga bendicionando. Nós temos semana Valerie, da líder de evangelismo. Deus bendicionar minha irmã. Também me chama Naomi Martina, que é líder suplente de evangelismo. Glória ao Senhor.
Gloria a Dios. Me entregaba feliz, gloria al Señor. Y te conta por un de años. Também me que llama nosso irmão Ángel Rodrigues, glória a Jesus. Está coordenador de hospital, glória a Jesus. E também nosso irmão Apolinar Polanco, pero é coordenador de prisão, pero nós todos nem subo que despesa. Nosso man Ingrid Mena, kuta líder de actividad. Y kuta dignificar líder de damas también. Dios le bendiga a mis hermanos. Yo voy a llamar a mis 4 flores. Que pase por aquí nuestra hermana Paulina Benjamín. Aleluya. En este nuevo año espero más tu sostén. Amén. Nuestra hermana Dilia de Polanco. En este año espero más tu apoyo. Amén. Gracias. Nuestra hermana Marta Paulina. La hermana Paulina siempre está ahí, presente. Ni una queja, ni un pero siempre está ahí, ¿sí? Y en este año yo sé que ella va a dar más. Amén. Y nuestra hermana Eraida Merceda. ¿Qué cuento como de aquí también se come? No hay más. En este año, a pesar de muchas dolencias allá de tu cuerpo, pero en este año yo espero que Dios haga un milagro, de verdad, y que tú le puedas dar más a Dios. Amén. Gracias. La semana Zoraida, usted encargada para coordinar tu trabajo de finanzas, administración. Me llamo nossa irmã Maria Ângela Oliana. Danke, Maria Ângela, para 2016, para 2017, eu quero seguir quando eu sustento, para ajudar-me, especialmente em parte, para vamos vai profissionalizar as finanças. Amém? Tem a minha irmã Aida também, a minha irmã. Amém? Minha irmã Aida, meu esposo também, em 2017, quando eu conto com mostrar a finança, né? Assim, mais profissional. Amém? Gracias, hermano. Gloria a Jesús. Por quita Mike. Pero nos quepa. No, mandemos a llevar. Gloria a Jesús. Nos tenemos en la iglesia y también uno por uno de orden, cada uno también es un líder. Y el líder de una humana. Y el líder de una palabra de aliento. Que nós temos sostén, nós está 5 para bem mais dia possível, para nós temos Santa Cena ainda para nós realizar. E daí esse número para passar, assim aqui, e toma bom book de programa. Revisão de Romana também tem número, para buscar bom número, só tá bom programa, bom fingerprint, aí que do qual pode participar de Deus. Amém? Nosso irmão Axi Elmidor Gertrin, por passar para adelante. Nosso irmão Axi Kreslov, também por passar para adelante. Nosso irmão Raúl Alcántara, por passar para adelante. Glória a Jesus. Nosso irmão Bautista Charlie, por passar para adelante. Passa segundo líder, passa segundo líder. O seguinte líder. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Nuestro hermano Bautista Charlie. Pasa para adelante. Pasa segundo líder. Pasa segundo líder. Nuestro hermano Reina Damascus.
Nuestro hermano Elías Franz. Nuestro hermano Guzmán Felipa. Para do Neumann, não é que vai ser do Neumann. Amém. Do Neumann, que podemos esperar sua cooperação. Amém. Nosso irmão Elna Genti. Nosso irmão Rigel Genti. Nosso irmão Genti Azar Yolet. E nós espera que a família Genti los que cresce aqui. Amém. Não que não tenha mais super com mais família Genti também na alabança na ceia. Se não como família Genti da grande aqui na Bonaire. Nosso irmão Wendy Mística Margarita. Nosso irmão Santa Catalina Martes. Nosso irmão Aquilino Montero Montero. Nosso irmão Maria Ruiz Cecilia. Nosso irmão Zaragoza Ursen del Carmen. Nosso irmão Crisma Winkler. Nosso irmão Junior Guerrero Gómez. Nosso irmão Julio Pérez. Nosso irmão Alian Charle. Nosso irmão Dexin Jean Daniel. Nosso irmão Gilcia. Nosso irmão Mimos. Nosso irmão Osiles Rosandrei. Nosso irmão Ana. Nosso irmão Giancarlo. Nosso irmão Josefina. Nosso irmão Miguel Torres. Nosso irmão Lisbeth de Polanco. Nosso irmão aqui que me decora seu nome, amém. Que me sorry. Teodoro. Pasabo. Nosso irmão Sara Rodrigues. Nosso irmão Sara Rodrigues. Nosso irmão, gloria a Dios, Margarita Yu, Alexia. Nosso irmão González. Nosso irmão Event. Nosso irmão Esmanit. Nosso irmão Moça. Nosso irmão Laurencia. Nosso irmão Mario. Nosso irmão Jair. Nosso irmão Gerson Ignacia. Glória a Jesus.
Assinatura romana que tem número escrevi. Se tem pessoa que visita nos ave, e vai dizer já é book de programa para bo saque que nós tinha aqui diz que sabo man. Qual chalo é book? Oh, mas sabe que me avisei, nem me Paul Charlie. Dá que eu Paul Charlie. Nós vamos passar foi nós vamos Paul Charlie. Pastor, tem um par de romano com tempo, um salta número. Glória a Deus. Hermana Marlene Margarita. Glória a Jesus. Coisa delicada, aleluia. E se tem vida como não, isso é bom nome para sombra, bom aí na lista, formulário. Amém? Tá pensando não tem bom nome, pero porque programa disse isso bom man. Amém, glória a Jesus. Na semana Noel, que é programa para passar para adiante. Glória a Jesus. Tem outro abrir. Marel, passa para adiante, irmão. O programa tem mais ainda. Glória a Jesus. Nós temos formulário, botar aí nele, nós temos boa informação. Ando nós sabe que a irmã quer ou não. Amém. Como é seu nome? Gênesis. Nós temos formulário. Jenny passa. Kelly, glória a Jesus. Ahí están todos nuestros ayunos, campañas, vigilias. Sí. Que pase, ¿cómo es su nombre? Ahí están todos nuestros ayunos. Hilario, pase usted. Gloria a Jesús. Amén. Gloria al Señor. Nos da conta como están aquí. Gloria a Jesús. Ese turno tiene más vida. Una nanda. ¿Verdad? ¿Están qué? Alex, ¿por qué? Nos van Alex con su casa. Por pasar para adelante. Gloria a Jesús. Amén. ¿Qué nombre está? Maricela, por pasar. Gloria a Jesús. Raina, también por pasar. Y tú, rumán, que no te mirando, rumán de tierra corá. No tierra corá, barrio de entera. Ella me atrove. Mari, entra noche. Mariana, sí. Amén, rumana. Pues junto con el líder aquí, rumana, nos esperamos en cooperación para nos van a sacar obra de Dios para adelante. Para nos van a ganar alma para Cristo. Amén. Lo tiene prueba, lo tiene lucha, lo tiene diferentes opiniones aquí también. Lo tiene fricción, alabanza a Jesús, pero no está un solo pueblo y no está comprometidos más con el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a pasar para parte de Santa Cena. Alabanza a Jesús. No está un solo pueblo. Alabanza y adorar al Señor. Aleluya. Usted canta cantica de adoración. Para nos, como un pueblo unido, vamos a participar de Santa Cena aquí, alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Su nombre. Gloria a Dios.
En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús que murió en la cruz por salvar almas mil pecados. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz dio su sangre, Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Glória a Jesus. Eu quero pedir todos para participar na Santa Cena por lá para. E passa para adelante, mas nós temos costume de para alabanza a Jesus para sempre. Eu sou para o pueblo que tem comunhão com Deus. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Seguiré a Jesús, tomaré hoy mi cruz, los desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús. Glória a Jesus. Lucas capítulo 22, versículo 18, a palavra de Deus avísanos. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el que el Rey de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Jesús promete que la guardo tomar arriba a celebrar escena con su discípula. Y él avisa nos para nos hacer cada día que nos está veniendo junto. Entonces él avisa que él no bebe más de fruta de juice de drive. Tanten que nosotros cerca de alabanza a Jesús. Nós está celebrando para acordar su muerto, para acordar a obra grande que él hace, para acordar su resurrección, para acordar su culpa molí que él entrega para nós, para acordar su sangre que él derrama para nós. E também, celebrando a Santa Cena, nós estamos anunciando que Cristo Jesus está vindo pronto. Devemos mang Axel para você buscar aqui, sem surder, para representar a curva de Cristo e a sua oração.
Padre celestial, Dios de misericordia, Tata Santo, nos agradecemos imensamente, mi Dios, por tarde aquí, Padre, especialmente para el amado y Santa Cena aquí, Dios mío. Senhor, mira e pá que Padre Celestial, quando simboliza a culpa de Cristo Jesus, Padre Santo, quando maltratar, Padre da glória, para nos portar aqui de hoje noite, Padre Santo. Oh Deus, dá aquele momento aqui, Padre Santo, glorifica o momento especial, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Le pedimos, man Joel, que por ser justo y droifi, que simboliza el sangre de Jesús y hace oración pesaki. Amén. Padre Santo, milagre e Deus de tua vida aqui, Deus tata, que ta representa o sangue com a drama ali da cruz de Calvário para nos pegar, não Deus meu. Deus tata, eu da nossa para nos beber e Deus aqui, Deus tata, que eu ta representando sangue precioso, Deus meu. Eu ta logabo, Deus tata, nós estamos abundando aqui em nome precioso de Cristo Jesus. Le pedimos, man Axel, que nos man Joel, para poder repartir el pan que simboliza el cuerpo de Cristo y el jus que representa el sangre de Jesús. Y me quiere primero humana para no participar en este momento como indica así, avanza la Señor. Emblema de afrenta y dolor, y yo amo a Jesús que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz dio su sangre, Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré
Jesús. Aleluya. Nós tudo em oração a noite. Lá no salmo você escuta na live que te representa. É culpa de Cristo. Aleluia. O que simboliza é culpa de Cristo. É culpa que o guardo bati para nós. É culpa que o guardo maltrata. É culpa que o suportar é sueito em riba sua lomba. É culpa que o guardo abrir para nós, clava na cruz. Oh, lá nós participar de culpa de Cristo. O que simboliza, é pan aqui que simboliza é culpa de Cristo. So cada vez que nós participar disso aqui, nós recebemos vida eterna. Nós lo mundo para nós estar na celestial, estar na terrenal amor. Nós participar de pan que simboliza a culpa de Cristo. Cada vez que nós participar disso aqui, nós recebemos vida eterna. Nós lo mundo para nós estar na celestial, estar na terrenal. Danke, Senhor. Danke, Jesus. Danke para a carne, Deus mío. Danke para soportar o maltrato aqui, Deus. Danke, Deus mío, aleluia. E cortina esquerda, Deus mío. Boa carne, a guardo molir, aqui, Danke, Deus mío, aleluia. Danke, Senhor, danke, oh Deus. Alabanza al Senhor. Danke per obra que hace para nós, Deus mío. Alabanza a Jesús. La que nos hace Dios de drive. Que simboliza el sangre precioso de Jesucristo. El sangre que va a derramar para nós. Ora na abre su lomba, sangre va a derramar. Ora na dune e corone su pinha, sangre a corre. Ora na clava su mano, sangre a corre, aleluya. Ora na paz clavo en su pie, alabanza al Señor. Él ha sentido dolor, ora no su beso dantaba da quibra, sangre raspaita, aleluya. Y para último na paz se lanza y Bible te dice sangre, aguardo drama. Si te la menos de sangre, no te importa dónde picar. Nos participan en Just y Drive, que te representa el sangre precioso de Jesucristo y de Dios. Aguardo drama. Si te la menos de sangre, no te importa dónde picar. Danke, Señor. Danke, vamos sangre, dunia danke, aleluya. Danke, vamos sangre, Señor. La sangre que te limpia. La sangre que te purifica. Llama danke, veloce, aleluya. Dunia danke, va su sangre, derramar, va cruz y calvario. Alabanza al Señor. Danke per obra que hace, Señor. Danke que va a obedecer, va a ir a cruz. Va a ir para salvarnos, Dios mío. Hay una cruz no de derrota. Hay una cruz de victoria. Danke, tata, danke, Señor. La nos da para adorar, Señor, aleluya. Ya me danke, ya me noche, danke, danke, Señor. Danke, Jesús, me obra así. Oh, alabanza al Señor. Yo siempre amaré esa cruz. Oh, gloria a Dios. Y algún día en vez de una cruz, Y algún día en vez de una cruz, mi corona, Jesús me dará. oh, danke, Señor, danke, Jesús. Va a sufrir para nosotros, Dios mío. Va a pagar precio para nosotros, Jehová. Danke, Señor. Va a pisarnos para celebrar Isaac y nos a celebrar. Nos a participar na boa carne. Nos a participar na boa sangue. Nos a participar na boa aflição, Dios mío, Jehová. Nos da como Dios. Nos da aceptar, Dios, por paz y por gozo y por persecución, Jehová de gloria, que también, que salvación, Señor. Nos estimamos, Jehová, y nos da como adorar, Señor.
Adora Signore veloce, alleluia. Oh, ja me danke veloce, danke, Signore. Danke, Signore. Ja me danke, Signore, danke, Signore. Dice vamos, ja me danke veloce. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, Y algún día en vez mi corona. mi corona Jesús me dará. Canta un día más con tierno corazón. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, Mi corona. Jesús me dará. Una Señor, un fuerte aplauso veloce, aleluya. Mi corona Jesús Sí, Señor. me dará. Mi corona. Mi corona Mi corona. me dará. Eso aquí me lo suelo aquí. Mi corona Oh. me dará. Sí, Señor. Mi corona Gracias, gracias. Gracias, Señor. Mi corona Jesús me dará. Danke, Señor. Danke, Dios. Danke, Tata. Danke, Señor. Amén. Y no su nombre. Una posita, aleluya. Dios está bueno, Dios está maravilloso. Dieu est bon, bon Dieu merveilleux. Nós estamos a terminar. Pour terminer. Amém. E nós estamos na hora de serviço. Nós começamos a luna com o hospital. Nós estamos a começar